Mu buzima bwa buri munsi hari ibintu dukoresha tuba tutazi aho byaturutse, tuba tutazi imvano yabyo. Uyu munsi ikintu tugiye kurebaho, tugiye kureba igikoresho dukenera mu buzima bwa buri munsi. Buri muntu wese utuye ku isi aba agitunze muri telefone. Icyo nta kindi ni urubuga rwa TikTok. Ese wigeze wibaza umuntu wafunga urubuga rwa TikTok? Mu kiganiro tugiye kureba turasangamo umuntu wafunga urubuga rwa TikTok, uburyo yabicishijemo n'inzira zanyuzemo kugira rube ruriho muri uyu mwaka rukunzwe ku isi kugeza kuri uru rwego. Mbaye ikaze mu kiganiro, ni officiel dinero nk'ibisanzwe. Dore amateka avugwa ku muntu wavumbuye urubuga rwa TikTok. TikTok ni porogaramu izwi cyane ku isi, ikoreshwa mu gusangiza amashusho magufiya n'indirimbo no kwamamaza mu bindi bintu bigiye bitandukanye. TikTok yavumbuwe n'umugabo w'umushinwa witwa Zhang Yiming, wavukiye mu Bushinwa mwaka w'1983, akaba yarize ibijyanye n'ikoranabuhanga na mudasobwa. Zhang Yiming yashinze sosiyete yitwa ByteDance mu mwaka wa 2012 agamije gukora porogaramu zifasha abantu kubona amakuru ajyanye n'ibyo bakunda akoresheje ubwenge buhangano AI cyangwa se Artificial Intelligence mu magambo arambuye. Mu mwaka wa 2016 iyi sosiyete yasohoye porogaramu yitwa Dore, ikoreshwa mu Bushinwa gusa. Nyuma mu mwaka wa 2017 ByteDance igura porogaramu yo muri Amerika yitwa Musical.ly. Maze mu mwaka wa 2018 izi porogaramu zirahuzwa havuka urubuga rwitwa TikTok, ikoreshwa ku isi yose uretse mu Bushinwa aho ikomeje kwitwa rya zina ryayo ya mbere yitwa Dore. TikTok yamenyekanye cyane kubera ko algorithm yayo ikomeye cyane ku rwego rwo hejuru. Ishobora kwiga ibyo umuntu akunda mu buzima bwa buri munsi, ikakwereka amashusho ugamije kureba, bituma abantu bamara igihe kinini cyane bayikoresha. Iyi porogaramu yahindutse urubuga rukomeye rwo kwidagadura, kwigisha, kwamamaza no kumenyekanisha impano zigiye zitandukanye ku isi hose muri rusange. Bituma uyu mugabo Zhang Yiming aba umwe mu bantu bakize cyane ku isi, kandi TikTok igera ku bantu bayikoresha barenga miliyari imwe ku isi hose muri rusange. Zhang Yiming azwi nk'umuntu wahinduye isi y'itumanaho n'imyidagaduro akoresheje ikoranabuhanga rigezweho ndetse na mudasobwa, aribyo bita AI mu magambo arambuye, Artificial Intelligence. Uyu mugabo yanditse amateka mu gihugu cy'Ubushinwa, yavumbuye izindi porogaramu zigiye zitandukanye, dore ko uyu mugabo twamwigiraho kuba inararibonye mu gihugu cyacu tuvukamo. Wowe wakoze sabunda gushimiye, nawe utarayikora ndagushishikariza kuyikora ukiyunga kuri uyu muryango. Hari byinshi tuzagenda tugeraho bigiye bitandukanye. Murakoze, imvirirwa n'isuhira, tuzahure muri video z'ubutaha.